Cheers. ħadħodhom li? Le, ma tarax, waħda biss. Xej, għanti bis-serjetà ġa tajtek waħda. Nħuħseb il-ħusina kif il-body. You always have to pay yourself first, but that's me. Hello. Għedha fil-karozza kif qed taraw naqra xena differenti bħalissa, what time is it? It's 10 to 5, I think. Mela, jekk qed nitkellem bl-Ingliż għax qiegħda ma' kollega tiegħi. Can I tell them from where you are? Sure. Okay, Griega, Mediterranja bħali. Din hija l-istess ħabiba li qedtilkom tal-Lego set. Qiegħda ħdejja tas-suq. Imma ma tixtider, so għalhekk mhux qed inġibha, però ħamur Utrecht issa, spiċċajna xogħol tlaqna naħseb ftit wara l-erba' llum, ħamorru hemmhekk u nieħdu dinner. Suppost kellha morru Christmas Market Utrecht, però ċekkjajt online u literalment m'hemm xejn. Suppost kien hemm wieħed dal-weekend, imma naħseb daqshekk kien dal-weekend daqshekk u li suppost kellna mmorru ħajibda s-sibt flok illum. Qegħdin fuq il-highway bħalissa. Issa narakom Utrecht ma fejn ħammorru nieklu. Do you have any preferences for food? So, kienet toqgħod Utrecht għal ħafna żmien. So, għandha dejja sew ta' Utrecht, ġifieri llum f'idejha ħaddawwarni u next time li jiġu n-nies iżuruni nkun nista' nagħthom fil-postijiet li ħadodni. Mela wasalna parkjajna u issa toħodni fejn insomma qegħdin naqalbu fiċ-ċentru hawnhekk station ġdid, as in area ġdida u mbagħad ħanaqbdu Sprinter li hija train. I think it's a Sprinter, right? I don't know how to pronounce it. Tervajda, okay. ċedin two stops il-bot minn Central u mbagħad ħaniltaqgħu ma' xi ħadd ieħor ukoll bil tagħha u ma nafx ħamor nieklu insomma. Do you want lights also? No. So, ġejna Vietnamese place, u ġibna l-spring rolls. Thank you. Ġibna cutlery. Thanks. Here's your chopsticks if you need them. Ġibna spring rolls, jena ġibt rice noodles u what did you get? The pho soup, right? Pho soup. Mbagħad norikom. Buongiorno. Sorry, l-lum mux ħajknem video li għalikom ġaj jiġi l-biraħ, pero l-biraħ Utrecht ma tanġi filmjajt u ma tanġi kelli clips biex naqad video wieħed, so dal-video ħajkun ġojnt. So bħalissa sejra xol l-estate l-lum għamil ċari nukli għalix dal-weekend ma xsil xari biex xampu tal-kerastazi u ilu mis-sibt meta xsiltu daqsiex, so tried and tested clearly. Il-kerastazi għamil li effett. Anyways, l-lum xogħol għandna Christmas breakfast. So very excited, apparently hija tradizzjoni xogħol li jagħmlu kull sena. Ċita ħajkun hemm ikel għaluli li tipo jisu breakfast normali fis-sens like the usual stuff li ssib f'xi bufeta xi hotel. Għandina ġoħ to be honest għax il-biraħ Utrecht kilna naqra kmieni xi seba' matwar seba' ma kiel ġarġajt. So yes, looking forward to eat. Ma insomma, tlaqna x-xogħol. fil-kxina bħalli kieku m'għadda xejn minn dal-għodu. So wasalt id-dar, il-breakfast ta' dal-għodu kien top. Assumejt tal ħajkun very similar ta' hotel buffet.
imma vera kien hemm pastries tajbin, vera kelli nżomm soda biex ġust nieħu waħda, mhux nieħu waħda minn kull tip. Ma f'da l-affarijiet, vera, again, kif qedtilkom f'xi video minnhom, vera nsiba diffiċli ngħid li għall-ikel. Imma biex li nżomm. Però ovvjament persa breakfast kbir, bist il-lunch għax il-breakfast kien naqa' tard. U l-lunch normalment nieħdu f'nofsinhar, so sandi xeba ġuħ għax mbagħad ħadd il-kwark bil-frott war nofsinhar. So issa ġejt id-dar ħamel snack qabel il-gym illi ma immur gym issa minn asnaf meta minn l-erba'. Jew il-ġimgħa morna gym. Le, ma morniex għax morna naraw film minn flok. Le, ma morniex il-ġimgħa. So illi ma mmur gym minn Wednesday. U tafx il ma niftaħ l-advent calendar. Asnaf meta ftaħtu l-aħħar. Naħseb il-ħadd. Ftaħtu li jien? Le. Spera li le, ftaħtu int illum. Ija. Ftaħtu minn ajri? Għat li zaqqiju. Missek tisħi. Ftaħtu minn ajri? Il-birax kien 15. Isma, ejlek ma tmur ġim. Aħjar il-tira li. Waqtaħħa. La, l-qas 15 ma ftaħt. Għatjajt li t-wahda. So 15 għanna di. Inti d-dejja kħet mux bajda. Menti għanżir. Thank you. 16 il-biraħ. Lallu, 3 days behind. Issa jena di vera mux normali għalija. 16 kellna l-bajda. 17 oħra ta' ċokolata. So issa up to date. Ma tant kabet nikol ħelu. Għandek oħra? ħatu ħadhom li? Le, ma tarax, wahda bis. Faħili ħa. Jom li sinjal biex inti oħra. Insomma, snack of choice. Xajt dal-hops. Vera zaħira, taħrana. Taraħ kum zaħir. Brown bread, insomma. U very low in calories, tiboddi l-slice wahda xi 57 u fija ħafna fiber. So jisa kważi cracker, imma naqra iktar filling għax hops, allura hops jifqanna. Insomma, u għadbaqa li dal cream cheese, il-fake Philadelphia. U baqa jisa parma hem wahda u ħanużaħa naħlija. Għax jisa persi daqt immorru Malta li jissa baqa 5 timu. Le, inqas 4 tim pratikament għax il-ħadd fil-għodu nitilqu. 4 days to go għal Malta, so qed nipprova nbattal il-friċ minn affarijiet li jiskadu. Gourmet snack keda. Wow. Chef Victor would be proud. U naħseb ħanieħu. Tejtnu waħda minnhom qabel il-gym. Avolja llum ħadd pastry għal breakfast. U hija. Veru funny għax video minnhom li tfajt milux. Ħalli li komment xi ħadd. Għalli, ħażin ma tikolx, aħjar tikol, eżin importanti tikol, għax inkella ma jkollokx enerġija session tal-gym. Guys, jena l-problema tiegħi mhux li ma nikolx, il-problema tiegħi li nikol ħafna. Trust me meta insegwi xi dieta jew hekk, I never undereat, if anything, dejjem nikol iktar. Mhux dejjem insomma, imma iktar likely li nikol iktar milli ma nikolx biżejjed. Cheers. To be honest, pero dal-advent calendar veru ma kienx worth it. Li xtaqlek jien? Kien xi €9 u dejjem l-istess ħaġa tieħu. Għata kelma fuq fl-sforek. Ejja. Xejja inti bis-serjetà ġa tajtek waħda. Għas tistħi. So llum ix-xogħol kienet ġurnata meetings u multitasking at the same time għax kien hemm xi meetings fejn ġast qatt nisma' u naħdem għax kelli bżonn intella x-xogħol. Però vera happy li naħseb sa għada nħallesti most of the big tasks, so imbagħad Thursday u Friday nistgħu nkun naqra iktar ċira Thursday kollha ħafna meetings u għandna il-company party, ġifieri ma tantx ħajkolli chance naħdem. U llum actually rrid inkompli naħdem fuq xi ħaġa dak is-side private project li kont qedtilkom fuqu għax missieri tani deadline, so rrid nipprova nlestih ħalli sada ntih il-final version u ma nafx iktar sa mmorru gym. Nistgħu nagħtu ċans għal mmorru ġim? Fiex ħamorru? Nofsi ora? Jew sija? Mmorru fis-sitta? Ma ħana xogħol nagħmel ħankun productive sa dak il-ħin. Hello, bħalissa l-11:15, ġifieri vera għadda ħin mill-aħħar li kellimtkom, però mbagħad morna l-gym, mbagħad ġejna hawnhekk u saħħant is-soppa li kelli friżata, kilna msomma ħsilna hekk
u poġġejt mad-desk għax wasal iż-żmien. So is-sena kważi ħadd tispiċċa. Kemm baqa' 14 ġurnata, letteralment ġimgħatej baqa' mis-sena. U kien wasal iż-żmien li nippjana naqra l-finanzi għas-sena d-dieħla. Xi ħaġa li nagħmel minn meta kelli 20 hi li nitrekkja l-spending stays u kull 1 cent li nonfoq bażikament inniżlu biex nevalwa naqra fejn x'kont qed nonfoq u hekk biex nipprova nnaqqas kemm nonfoq bażikament. Kont għamilt spreadsheet u ma' żmien din l-spreadsheet evolviet u qed ħanaqsam naqra magħkom u ħanaqsam naqra I guess knowledge ta' kif nieħseb il-flus jiena, kif nibbaġitja, kif jirnexxi l-infaddal u hekk. Again, jiena m'iniex xi advisor ta' jiena ġast tallimt waħdi mir-riċerka kollha li għamilt online u mill-videos li qrajt. Forsi anke ħafna nies jaħsbu li it's either too late to start learning about this stuff u nħossi ħafna żgħażagħ ukoll li ma jafux minn fejn ħabdu jibdew when it comes to managing their money. Li jiena sa ftit ilu kont l-istess u jiena overwhelming to be honest li tpoġġi bil-qiegħda tara x'għandek, tara x'qed tonfoq. Ħanurikom naqra l-spreadsheet li għamilt jiena issa. I will share it in the description. Hija Google Sheet, ġifieri onestament xejn ta' barra minn hawn fis-sens għandha dak kollu nixtieq jiena. Ovvjament ġifieri jekk ħadużawha it might not be tailored 100% to you, imma għax ovvjament jiena nagħmilha għalija. Imma ma nafx forsi ssibuha utli. So, bażikament hija di, issa di l-vojta. I will share with you l-spreadsheet sħiħa. Din hija mimlija biex nispjegalkom. So, bażikament li nagħmel ġast hawnhekk eżempju nimla kemm għandi flus f'Revolut, eżempju fil-bank tiegħi, insomma cash, nkun naf x'għandi insomma u nara li jaqbel mal-ammont li naqla u l-ammont li nonfoq hawnhekk inniżżel x'nonfoq daw eżempju sewwa. U għandi categories hawn, tipo eżempju daw travel, jinnaf fitness, home. That stuff li huma tipo miscellaneous spendings li nonfoq fuq innifsi. Imbagħad eżempju hawnhekk għandi il-bills li huma spendings ta' bil-fors speċi li mingħajrhom ma tgħix bħal groceries, rent. Hawnhekk nagħmel xi emergency spendings għax nkun nixtieqhom kategorizzati għalihom biex ma nħossniex ħażin eżempju jekk ikun hemm xahar u ġiet xi emerġenza u f'daqqa waħda infaqt eżempju xi 1000 euro mix-xejn. Ma normx mal-spendings normali, so nħossni naqra ħjar. Mbagħad di tkun is-summary ta' dik is-sena, hawnhekk nitfa' eżempju savings u l-investments u hekk. Hawnhekk għandi su rundown. Dawn huma xi to-dos għax jien eżempju nħobb infaddal minn qabel. Jekk inkun naf li ġej xi birthday jew nfaddal għal-regali tal-miliet minn qabel every month biex ma normx korroħ noħorġu f'daqqa, affarijiet hekk eżempju jekk inkun naf li ħansifer in a few months nibda nfaddal l-spending money ftit ftit, affarijiet hekk. U mbagħad hawnhekk di l-favorità tiegħi jiena very visual person. So hawnhekk imbagħad nkun irrid naqra visualization ħalli jekk eżempju jiġi xi xahar u jinexxieli nfaddal ħafna tiġi hekk u nibda nħossni tajjeb biha nnifsi li l-pie chart hija iktar minn 50% blue. Again, another chart biex nkun nista' naqra il-budget against l-actual imma in a visual way. Meta, dini basically din jisni to track day-to-day spendings. Issa però nagħmel ukoll annual one. U l-annual one nagħmel l-overall goals tas-sena tas-savings. Jiena kull sena ikolli savings goal u kif naħdmu bażikament tas-savings goal. So l-ewwel nara kemm ħanaqla income in total fis-sena u I don't overestimate it dejjem jiġri bil-basic pay ma noġ bonuses u hekk just dak li nkun ċerta li ħanaqla. Innaqqas minnhom l-expected bills ta' dik is-sena li dawk normalment dejjem I overestimate just in case għax dejjem jaqana xi ħaġa. Imbagħad nara kemm jifdalli minn hemm u nqassamhom bejn spendings u savings. So jiena l-ewwel li nagħmel jekk eżempju naf li għandi bżonn ninfaddal X amount għal xi ħaġa għandi stamparna probabbli kulħadd tal-post qed ifaddal. So jekk naf li eżempju dis-sena jew by a certain time f'ħajti nixtieq infaddal ċertu ammont eżempju għad-deposit, naħdem blura biex irrid nilħu f'sentej dak il-goal mela f'xahar kemm għandi bżonn infaddal biex nilħaq dak il-goal f'sentej insomma. U nibda nara u ngħid okej jekk biex nilħaq dak il-goal f'sentej bil-forsi trid infaddal eżempju 1000 fix-xahar, mela mbagħad li jifdal nista' nonfoq. Ovvjament jekk jifdal li xi 200 euro biss fix-xahar, nibda ngħid forsi mhux daqshekk realistic
li nfaddal id-deposit f'sentej pereżempju, meħeta naħdem blura u naħseb importanti ħafna li taħdem blura u mhux tfaddal wara li tonfoq. You always have to pay yourself first, u that means li you transfer money into your savings. Dik dejjem l-ewwel ħaġa li nagħmel on payday nitfa' il-flus ġo savings. Imma I think it's really worth investing the time to learn about this stuff. Għax wara kollox ħatamel pjaċir li l-ek nifsek li tħuħsib dal-affarijiet u tara naqra xinfaqt dak ix-xar u tgħid okej, ħanara fejn nista' nlażżan ix-xar li ġej. Jiena ommi dejjem kienet tibbaġiti dejjem kont nara ġifieri bil-karta u bajro fil-kċina growing up tara kif ħatqassam il-flus. U naħseb she was one of the inspirations li nagħmel din ħaġa. Ma nafx kemm għamlet sens dil-biċċa tal-video to be honest, u ma nafx kemm interessanti għal ħafna minnkom. Again, mhux qed ngħid li jiena nifhem ħafna u mhux qed ngħid li ħanallimkom jew hekk. Wanted to share this I guess, forsi hawn min jixtieq jibdew ma jafx minn fejn. Għandkom din l-Excel sheet tiegħi li tistgħu tużawha. Hawn ħafna nies li jbjaw dawn l-Excel sheets fuq. Etsy u hekk ukoll jiġifieri jekk ma toġobkom xtiequ tfittxu waħda u hekk tistgħu tfittxuha minn hemm. Jiena to be honest naf nuża Excel sew tipo as in minix 5 out of 5, I guess I'm 3.54 out of 5. U kont tħalt Etsy u ġest ħadd xi ispirazzjoni minn sheets li diġà kienu jeżistu. Imma again, jekk tużawha feel free, mhux ħanejdilkom li ma fihx bugs għax kull darba li nagħmel dis-sheet kull sena jienu nuża dejjem insib xi żball u hekk noqgħod nirranġah. Sorry, dom tirredden f'dal-video, ma tantx kien xi video interessanti again dal-jumej, ma tantx iffilmjajt affarijiet bis-sens, għax kont again busy xogħol. L-ispeċiet li jurejtkom għadhom lejtix jiena għax tant kemm ħadet li ħin biex nirranġa, so issa nagħmilha darba oħra. Ukoll għada kont ħanpoġġi just nkellimkom naqra il-goals tiegħi tas-sena d-dieħla, nirrifletti naqra fuq dis-sena, ġin hija xi ħaġa li nagħmel kull sena wkoll. Is-sena ħorġ id-diary fejn kont ktibt ċertu affarijiet għal dis-sena u naraw naqra xi ktibt għax qed asħaris lejhom jiena stess ġifieri. So ħen nagħmlu naqa' end of year reflection flimkien u naħsbu naqra fuq il-goals tas-sena d-dieħla. Hope you enjoyed the video. Grazzi ħafna tal-li klikkjajtu fuq u rajtuh, speċjalment jekk rajtu sal-aħħar. Tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe u narakom għada għat 18 ġurnata ta' Vlogmas. Also, l-numru realizzajt li kull ma baqa' għal milli ġimgħa. Ġifieri ġimgħa biss baqa' l-Vlogmas ukoll. So, daqt tifqu tarawni kuljum. Il-lejl tajjeb.